Assalomu alaykum tomoshabinani aziz, xush omaded ba kanali Koshanai man. Dar inja ma safar dorim ba tarafi osoyishgohi Shohanbari. Inshaalloh ki ba onja rasidem. Man az tabobatu sharoithoyi onja va tabiatu zebogi u manzarayi onja навор карда баҳри шумо пешкаш мекунам дӯстон. То охири навор бо мо бошед. Мана тамошабинани азиз, мо расидем ба осоичгоҳ. Дар инҷо ҳам кӯдакон ҳастанд, калонсолон ҳастанд, ҷавонон ҳастанд. Ин тарафаш тарафи қабулгоҳаш аст. Ба дохили онҷо медароем ва дар ҳамин ҷо ба қайд мегиранд. Як дафтарча метиҳанд барои пеши духтурон гаштан ва аз ҳамин ҷо номери ҳуҷраи шуморо метиҳанд. ҳозир ҳамаашро ҳам нишон метиҳем. дар ин тараф дохил мешавем ба долонаш. долони хелеҳо барҳавову калони зебо сохта шуданд. таъмири ин ҷо ҳам хелеҳо зебо аст. дар ин тараф қаҳрамонони тоҷикистон ҳастанд. мана тамошобинон, хелеҳо гулу дарахтҳо, кӯзаҳои калон калони зебо аст инҷо. хеле ки мебинед дар болои мизҳо ҳар гуна бозиҳо, шашка, шахмат, бозиҳои рӯи мизӣ ҳаст ки дар ҳуҷраҳо агар зиқ шудед метавонед ба ҳамин ҷо фаромада бозӣ кунед, вақти худро хуб гузаронед. ва дорад дар ин ҷо ҳам бо осона мебароед, ҳам лифт дорад, бо лифт мебароед. мана тамошабинани азиз, ин тарафаш бошад як ҳуҷрага аст, барои ду нафар аст. ҳамин тарф як ҷевон дорад, яхдон ва телевизор дорад. ин тарафаш бошад ҳамомаш аст. дар дохили ҳамом ҳоҷатхонааш аст. хелеҳо тоза аст, озода аст. ҳамин тавр. ва ин тарафи дигараш бошад, тарафи ҷогаи хоб дорад. мана ҳамин тавр тозаву озода аст. ва ҷогааш ҳам тоза аст, вале агар ҳамин рӯйпӯшҳои худатонро биёред хело хубтар мешавад. Наметонам то кадом дараҷа инҳо тоза ҳастанд, нестанд. барои ҳамин аз худатонро биёред, рӯйпӯшро хело хуб мешавад. ба ҳазур дам мегиред. хеле як тифал дорад, чойник дорад. ҳавои хона тоза аст ва ин аз тиреза берун навор аст. хелеҳо манзараҳои зеборо тамошо мекунед. нана тамошобинон бинед, хелеҳо зебо аст. коркунои фаберлик дай. дуруст шуда ҳаминҷода. ай фаберлик омадаги. дар ин ҷо бошад хелеҳо катҳои зебо мондаги аст. капкҳо ҳастанд ва ин холашкаҳо шишта буданд, навор карданд. гуфтанд ба ҳазур духтарҷон омада навор кардан гир, дуоҳои нек доданд. мана тамошобинон бинед, ин тараф гулҳои зебо дорад. инҷо ҳам ҷои нишаст аст дар берун. дар ҳамаи ҷо ҳами хел чердак навес пӯшондагӣ ҳастанд. вақтҳои борунӣ ҳам ба ҳазур омада шиштан мешавад дар ин ҷоҳо. дар ҳамаи ҷо гулу гулкорӣ кардагӣ аст. хелеҳо ҳавои тоза, манзараҳои зебо дорад. бинед тамошобинон, то ҳатто дар кӯзачаҳо гул корида болои замини сафолин мондаанд. ин тарафаш бошад, тарафи ошхонааш аст. ҳаво боронӣ буд, бегоҳи рӯсӣ буд, ҳаво борон борид. ва дар ҳамин ҷо ошёнаи боло ошхонааш аст. дар ошёнаи якуму дуюм сеюм ҷои табобатиаш аст. чӣ хеле мегӯям, протседурниёш аст. мана ҳамин поён ба
داخل میشویم به داخل آشخانه. خیلی که میبینید این دسترخوان نصف روزی اشون است. همه خوراک هایشان تر و تازه آماده کرده شده است. سری وقت آماده میکنند. این نمود خودش خیلی با من پسند آمد. از گلکرم تا آماده شده است. من همین طور اینش باشد صبحانه شون است. بسیار از سفیده های دارد از صبحانه. تخم و شیر، برنج، تورق، سمتانه، سیر. اینید همه‌اش قانونی است. و از همین طرفی آشخانه ما میتوانیم با پایان فرایم به جایهای طبابتیمون. از همین داخل آشخانه در دارد، هم لیفت دارد، هم در دارد. پایان میفرایم. نرخ نوایش باشد. مثال اگر که یک حجره گیرید برای 2 نفرش و 300 سومون است. باز وابسته است از حجره کلانش 500 سومون است. ولی همش یک خیلی است. همون 300 یا 500 سومون به 10 نمود طبابت قوش شده است. تنها سوزن و مسح بدنش алоҳида است نرخش. در اول از تشخیص دکتر میگذاریم و او اجازه میدهد که کدام نمودی طبابت فایده آور است، کدام نمودی طبابت را کردن لازم نیست تا که به ارگانیسم ضرری زیاد نرسد. و همین طور در همین اتاق فشار خون را میسنجند، وزن را میسنجند و دل را EKG میکنند، اوزی هم میکنند. و شروع میکنیم با طبابت. و خیلی که میبینید در اینجا خزینه چشته است برای چک دادن برای مسح بدن و سوزنمانی. مسح بدن از 25 تا 50 سومون میباشد. من همین طرف چک میدهم برای مسح بدن. این طرفش باشه جای الکتروفورزمانی است. الکتروفورز را هم در پای ها، در میان، در پشت شانه ها میمونند. فایده این هم خیلی خوب است. من همین طور اتاق رو تیار کرده الکتروفورز رو میمونند و بالا پوش رو میپوشانند. بعد که هم کدام طبابت رو گرفته همین طور در دفترچه قید میکنید. دوم تر سوزنگیری داخل میشویم با اینجا. خیلی که میبینید در بالای استول سوزن ها ماندگیند و این رو هم алоҳида خریداری میکنید و دکتر به شما میمونند. مادران همین خیل حجرچه ها من این خیل سوزن میخرید تا زکاک اینای خودتون میمونند. در اینجا نوشته شده است که به خاموشی رعایت کنید. باید که با چقدر عصبی آرام این طبابت را گیری. این باشد آشیانه یکم است. در آشیانه یکم جای گیر شده است همین طور باز طبابت ها، جای رودشویی، جای طبابت نفتالین شفایی و فیتو بوچکا است. این طرفش همین طور می اندازند در نفت بالای رو با ادیل ها می پوشانند. من اتاقی جای نفتمانی. این طرف باشد هر گونه علف های شفا بخش دارد و کتاب هایی که در برای همان علف ها نوشته شده است. علف های شفا بخش برای طبابت کردن هر گونه بیماری هاست. در اینجا با چای میکنند و از همین علف ها میتوانید نوشیده سنجیده به خود خریداری کنید. اینجا جای همون آبه که آبی شهنبری میگویند. من همین خیلی همامش خیلی تازه زیبا ساخته شده است. من همین خیلی میدراید در داخلی آنها آب پوری میکنند، آب پوری شهنبری و یک چند دقیقه می ایسته در آنجا. این طرفش باشد پایانی حولی است. امفی‌تئاتر در داخلی آن هر گونه ترینینگ ها میگذارد، کنسرت و مجلس ها میگذارد و در بری آن جایگیر شده است هر گونه مغازه ها. میتوانید چیزهای لازمه را خریداری کنید.
мана ҳамин тамошобинони азиз, хелеҳо зебо аст, хелеҳо калонӣ бар ҳаво сохта шудааст. агар ки шунавида истода бошед, консерт рафта истодааст дар он тараф ошхона ба дар он ҷо коркунони Фаберлик, директорон ҷамъ шудагӣ ҳастанд. истироҳат мекунанд директорон, рақсу бозӣ мекунанд ва ҳар гуна дарсҳоро мегузаранд дар ин ҷо. бинед тамошобинон чӣ қадар шоми зебо дорад ин ҷо. ҳамаи чароғакҳо гирон аст. хелеҳо зебо аст дар шом ҳам ин ҷо. хелеҳо зебо аст, хелеҳо зебо аст. бинед бо бодҳои ҷои нишастӣ аҷоиб дорад, ки нишаста ба ҳазор истироҳат карда качелик мекунед. намедонам ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд, качелик мегӯянд. дар шаб бошад борон борид, хелеҳо борони зебо аст. овози борон ҳам хелеҳо форам аст. бинед чӣ қадар зебо аст ин ҷо. чароғакҳо гирон ҳастанд. хелеҳо манзараи зебо аст. ҳозир меравем, боз тарафи катҳоро ман якбор дигар навор мекунам. ҳамихел тамошобинон, биёед ба ин ҷо, пушаймон намешавед, модарони худро фиристед. хелеҳо асаби одам ором мешавад. манзараҳои зеборо тамошо мекунед. ва чӣ хеле ки гуфтам, нахномаашам ҳамин хел аст. барои як нафар 300 сомон. агар ҳуҷраи майда гиред, агар ҳуҷраи калон гиред 500 сомон аст. вале ҳам 500 сомонаш ба ҳам 300 сомонаш ба ҳамаи табобатҳо хуш ҳастанд. танҳо сӯзангирию масҳи бадан боз алоҳида пулакӣ аст. ҳамин тавр тамошобинони азиз, ба ҳамаи шумо хайру хуш мекунам. навори мо ба шумо писанд омада бошад, лайку комментарияҳои худро фаромӯш накарда монед. хайр тамошобинони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.